Ke West Giant Hills District kalanang penkre syat ban pelong ya ke 6 Meghalaya Games arajar pesan hakabala sakhi ba jingtei ba repair kilasang ban deplut hashwa ke jingpli perda ya ke ni kelempong ilekai sports ke bahe jangka jela Meghalaya. Nagalang gibor penya district ke West Giant Hills lamba kinong penya ya ke Meghalaya Games kila nang ye tri stom ban pelong ya ke ni kelempong ke basyangkun bat ke bajob da ke ba pinbit pinbiang ya kimadan nyelekai ke jakasa bat kiwei ke jingan kam bakilong ki babit babiang. Hakani kelempung ilekai jangka Meghalaya Games kindan hadu arp khandai tili ki jat jinglekai ni disciplines keban sedang nadu ke arpau tarik kula lingkot hadu ke arpsan tarik kula lingkot arajar pesan. Hakaba ke swimming on pelong hapo ke crinoline pool bat ke golf on pelong ha Assam Rifles Laikor. Kiwi-kiwi ki jinglekai ki kintup ya ke archery, arm wrestling, athletic, badminton, basketball, boxing, cycling, football, gymnastic, judo, karate do, koko, muay thai, shooting, softball, sports climbing, table tennis, taekwondo, lawn tennis, volleyball, weightlifting, wrestling, wushu, traditional sports, rollball, yugasana, bat lawn bowling. On pelong hakeleng ki jaka jangka sarjuai bakantup hawa yajer bat kri trishi jangka West Giant Hills District. La pendikan haru bakindan hadu lai hajar pras ba khandai ngut kinong yashimenta nakeleng ki district jangka jala Meghalaya. Kejimpli perda yakni ka curtain raiser jangka 6 Meghalaya Games on pelong haka khalai telik ukala lingkot arjar pesan haka por shibaji ha district library auditorium mentong juai. Hakini kesingi unwan ban shimenta adu menteri ketanat sports and youth affairs ba Shaklir Warjri u MLA bat chairman kemuda ba wailat mki shla nolor kiwe di ke he ke sarkar jela.